When him say we cancer, mommy, forever be move. When him say we cancer, me who say we bakra, me tremble. When him say we cancer, me share some cry, me share the manchiano. That's my hope, yeah. Me to you, me best me take one more time. Me best me when him hey bien. Me be quiet perfume and I need a rich room. Me best would come just again. I deep and rank a truck, I see the me cry. Send a traffic like no soldier. Dance I drink into me drinks and see me tremble. I take it Anchor, betting it just from Apatoa. Anka, me talk about sorties from I take check, swagger. I'm now I come to him. Oh. When you say I want him, you say, mommy, so die be moved. You say, oh, can't say me better so be a cry. Me tremble. You say, oh, can't say me share some cry. Me shred man come hello. Shred ya was saying me pese me te one more time. Me pese me in fefeno. Hey babe, me pe quiet down perfume and only a rich tree. Me pese me te casadena. Me pese me kai was
me do ya. Me do it back, mama bonda. Oh, can you my you all day? Na me me once, and I said, can you me you all day? Now me do ya. Can you mean your children? I said, what to do, yes. What my come and sing so don't me do, yes. And so do it, and yes, The Mid-Morning Show. Have a blessed day. Jofana mi komi koda yana mafi odo iwanu nkomo sidona jofana mi komi koda yana mafi odo iwanu wapiti bamenia isiwa bimbira odo imuntambira now what did me a chapa odo hima I what did me a chenti refie Adwuma. I'm into me, who I see. Hey, she ran me. I'm into me, who I see. Oh, me the real see. Me who up no one. Don't pay me and that damn me, you be back. Mammy, I go see a breme. I don't pay me Anna. I don't pay me Anna. Get you liake for mommy. Come on me. Maya. Oh, hey. Adwuma abusiafo Emamwache Emamwakwaba de Ahenkan 93.3 FM so Jumedia wasugusu awutie ye juma Ti baby a wohye bia odani ntwo ni ntwa asemu baby bia ma wa juma ye wuye bia 111-666 Anapa no du abo pa ho sema aduasa bako 111-666
And now I counselors column. Senia Kwabna Kwasti do a firm wafiti Juada Benada Ukriada Neya Wadano. A counselors column. Tiene Yeba Abedi can say Abrabom Como at Yasia. Relationship mon Como na Abua. And Tijumedia Kosuya. Ubetimi de wajenche about 0594-841044. YouTube ni Facebook osu ye dem. Ti Jumedia ne koswano. Na wonso wajenche wodi afa ho no mo edi aba. Me the motivational message bebro. Ye wi na afei yate asim na ene topic e da apono so no. Ye ne counselor edi won komo. Oh, odo de kwaninya, odo de papa. Auntie eni ebedi do ho komo. Ye DJ Shabo. Ono na ye producer. Wo hu nyomo de wa DJ Shabo. Kobi kenso de na mabefo ntentan kese ne so. Mimidi ade afia ampofo wa. Mitram ade ama mi twotwo mu twa mi nua be ma kwabena costi efo botogbe. Sunye branye de ite Kanta makuma muse Mpadi bonye manye kura Kanino na minito Sunebye mati bibiase And you went to me mbo wabra mi piantum urampoa Famini odomo je Najase odomo mise unu Afena mabianse Asiye wonko na ubenya 80 out there. Honey. Hey, you don't what day? I just I went to office one more. Now, Kai the Andrea Numre, will you catch that one? Oh, Kai the Ukunu catch that one. Na juna ye he na ye typing o typing ta also what can say dwano so na say what dwom ho a ene obi nya ka say me to banchi na ene pra na ho ha isansandura na jono because I say odo papa odo kumembo ansa naba ndobeni Akuma sunia pali Tubedi edisa makume mufitani Nege na busu wakume munu Ena mape mwakeyo Oda fupabia ni miti yao Odo modro Makume 18 meter Honey It's a wild that day Nemre wodoma ba wani bra sanani jesu wani bra etodo bia ureba ho saasi abrante kwada na matia hwini domo etodo bi so na odo nyakopo wo bo odo ono ana tene do ase bisi nyakopo wo bo odo ono ana tene do ase timidi wakoma mo obisa odwuru ho awote sese asumasi kwada na mdon sa so nyankopon na enum akoma mu nsemu Benijie no ena metupo nsua didio na uwajuma ye hey Mesi Benijie no ena metupo nsua didio na uwajuma ye
Na me feel waffle one, Fanny G.A.J. And I'm in so suave, I'm a cut to put Adam Casso. Now send me there, Jamie on Basra. Aye, Juma. And now Sugusa Utia Ahenkan 93.3 FM so no. Pure Frakuma Studios na yetie. And now your counselors colon. Now my mentor dear Kitwebi. Now for you for motivational message no enter us so. Odoni die ne be ya oda. And yet is Child Herbal Center for one at the new best man capsule saba. Ya eno na buapa. Bema wonu wa ayo sisia na we eh na ba mesra pebinum na beboa obu onso adwuma nti obeye obepra ho kama nanso etuo na ento na kokumaboa low sperm count was so per new best man capsules ne benom usisi taya we ya obu onu asabi odunso wi egu ne egu nsuo wi a na bibi ehye da bi wa kire mesra Pedro we be enom gono so age waboso a mema no montra fa ko man so bi ntra fa ko ti gono ne candy dices doson pa mesro ebi wo kra ya di yo mu kra timi ma unya sabe odepu ai ma de yensem de bebre eti mesra wotiti bia eye new best man capsules ne bebo prostate disorders cancer wa ho nyina mama na de prostate ne ha wompa ye esikansem nyina timi bem ne de ayi pipe akoto sabe wom bemem mesra won pese odru sa point 1 mo ndru hompo na enye ade mu pipe bi anda mu crash de oye uti kwan so ahwede wo ye ne de pipe betumo mesra eye new best man capsules we no ye natural yemfa bibia frefrem atiase tipe bi no wo be ma oba pa bi no ubenya bi ato ya mpata mu achem dan Kennedy drugstore LB amwafo ochini ba kofisco na nachumasi always baby abenya bi ato Kedenso Martin Kumi Assume blessed ene de keka ho benya bi ato one ma kira kwan kasa Child Herbal Center for one ewo Suhum Hamza Street Bibini afre 0244 966 043 0244 966 043 and 0208 288 099 0208 288 099 Best man capsules we a new best man capsules so you remember your Eddie for my tears, yes, I walk one bro. Send any get so one bro. It's in your yeah, we are a robber few. And you, no, and you if I come up at any so. Oh, my make sense if I feel a medicine. Yes, in your ain't me my prosa. Fenigianum. And I'm a top prosa. Dictio. Now, where's my ain't me my prosa. Fenigianum. And I'm a top prosa. Dictio. Now, where's my now before Fenigianum. And I'm in so suave, I'm in cotton door. Now, send me that down.
Yedi odo eni eka odo asemi obi nso ani abrepa ya wono super school akọ wono no to wey owo opepa se obeye air hostess owo opepa se obedi plane mu ensa woso enti wo pese oye plane mu adwuma wo ye adwuma wo airport wo sa passion no sa akoma no wo se radia enka national park ise kakum national park na nka me na me church se ha se na ye se na mina ka so ha na ye de enkoa no gbegu ye wo pese wo ye sa de no wo ye kirachirefo e won sra hwe bia hodre wo Ghana ha se ya boti force no Kintampo water force no kwa me nkruma museum Menshia Palace museum ene de akeka ho kirachirem se ha na ye se school fo yi ba na wo so nam na wo kirachirem wo sa pepa no se adwuma unya bi abeya so ye adwuma ewo Harbour Authority Ghana Port and Harbour Authority Mr. Watwedi essence a Global School of Aviation aba nunti wanum ebe kire wade e masa ni suade hunu botai no wadru ho media and journalism nyina wonum esua ti opeso yensem twoni journalism no pese wo kwadiri mu a nyina betu do ho agim essence wonum e kire tourism and culture management hospitality management shipping sports port operation management maritime management nyina wonum e kire anu ntimi sre wa wo wasa pepa no so beye plane mu adwuma ene de mbo so no Global School of Aviation wonum amansa kwanya no uwie so kra no ebe ma o abodin krata UK for na deba ICM ena from emu odupa bibi ni kra na bia watu kwan akwa broche kra ICM no betim da ya adwuma wo ho enti certificate ya deba ma emu odupa ti se say ya wotimi nkan na watwro SHS wakobi na wasi nsohwe da ho afi na bia wo watwro wie na uguso a ewa atwenye mu so sabeka results vocational and technical diploma for HND degree just a mature student need ya keka ho ubetimi dey apply na bibia aye kama 6 months ntempa na wawie na wonso adwuma no a wakoma da so no nsa aka wo mecha kwan ewo Kentin Krono ebenke NUST school panwa e wasantomantamu anunti fra ho atwofo e mame e 0553 341 679 0553 341 679 and 0204 150 685 0204 150 685 and now so betimi atwere we nso ato 0593 346 557 0593 346 557 Ahenkan FM ase so ba ubenya forms ni bi ato ya mubu wana ma yakuba ni mu ha nti uni mpa se wo bagru ya ho emfa ye nkoja ye yesre wa
DJ Shabwa kuma. Minya langa jwa bia me de ne beye. De ne beye aben kwan. DJ Shabo. Oh. Ama me homo asore. Na unnatural mineral water. Apuntu obi asese why unnatural mineral water any ya de serve. Ya de serve. Ai, esanse ensuo ni ya kroje ya so. Awurampoa. Na unuma otene se kojo. A natural mineral water papa bi. Potassium wom, calcium wom, magnesium wom, carbohydrate wom, sulfate wom. Anti abusia anyoma wom wodi anyasam ketwa. Nyoma ba ma ubodi na gina so. Anti say engagement. Ewradia. Funeral. Yo na befie. Outdooring executive meeting be what you say. Efia hudromo. Unnatural mineral water. Oh, na se kwabna kwasti. Ninu aba. Asiedia. Anwovedia. Stephanie. Nyami adoma. Yay! Wawari o. Womo se unnatural mineral water and womo de ye ayefro no. Enti wa be kwa bimi se mi ginam. Enti enyina be kwa kwanom unnatural mineral water ne bi. Enti abusia ti sani ya endorse no. Nyansa mketwa. Wonso jewodie apuntu obi ase fedi juma. Achemuda wo pe baby akwa kotu ni bebre ba akoma akwa. Mawu Ghana Commercial Bank ho car park no. Aha, bronsa fufuro bi desi wo na se ho pe. Ubenya unnatural mineral water ni bi. Na wabobo. Mr. Doso Pomfre 0249 680 213 0249 680 293 and 055 0500 231 na 091 amboni ye ma 0500 231 what you say say wenya and I'm on last one 0500 231 091 edem unnatural mineral water pure natural water area say eti Mr. Punto bia ya ndozo ofia amya sha se kra ye nom eti usunum bi sabada kedi na ebonyumi aha enyuma depa ma me for motivational message de ma na ve ye kombra Abusia ene motivational message na mpesam de ma na yetiawa fiti adwuada ba nyina kwabna kwasi motivate wa abesi sabre ntimi bi kitikiti pian bi esoso ama me besa me show crying say bibia wo ye no betimi aye na se ubeye no de bia betimi motivate u sa a show crying sa na so ade ba kwa ese hunu no say bibia wo ye no else wunya botan me nkransa ensemu a enne anapai tawmede ma no say wo aim wo botan enti a wa bi adwuma no enti a waware no botai bi wo ho so woni botai wo ade bia wo ye mu a
ene na wanya krankeye se adwuma na wo bie no wo de botai bia si wani so wo target bi wo se adwuma wa ma bie de se me pem koso aduru ha sa target no wo sa botai no wo ho ene ebeye yie na se botai ni wo de a ene na ebeye den kakra enti mesro samu ameka cho ne se bibibia wo ye se ye wadwuma yem se ye wawadiem se ye wobatetiem se ye bibibia mu no fa botai si wani so na se botai si wani so a wo sa fe wo ye onioma basa se nipa woni aim obi be kasa ntie wo omo ni aim o ai obi won mo ni aim obi won mo a obi a ye bi no no so try bi ahwe mesra matra makwa ye mfa mbobra omi ye bi ahwe ye mfa mbobra o enu nti nya botai bi si wani so se ade we ye kire so yire so pa so se den me ese me duru ha set standard bi ma ho aho ma ho susu dua bi e wa brabo na wo bonim asa wunya sa botai no esa botai na be ma wanya hoɔden akukudro e de apema koso na sa wo yes obi a bi store ntimi so me bia ene e be giagu na sa wutimi ka kire ho se me store ya ma bia me bie next year ma say bie branch foforo wo ka sa asam ne che ho a asam no nse to me wo yen kasa mu enti no utimi ye bold na de to me kasa e na nya ho ahoden na wo de ye enti no de matama kwa be yara biara ene ade no so be ni biara oma give ni cry ye ma e wo ason dem no yaka ato ho sese wo ma no amemnamfi a wo benya na amemnamfi mu wo ma ni bum so benya ni bum enu nti de wo be ka kire wo ho no botai a wo be set ya ma ho no botai a de beto ani so no eno na be kire se wo beduru ha na se onu ho obo no de bibia aware na me kwa o me so obi aware na me so me ware bie de bi kasa me ma ware yankofo so aware ni gugu me de begina me mba tetiem ya se nkwada aba so odin na so me ma no Ombenyi abaya asofo ebi beye empanifo tito ebi beye president menya doctor fo wom menya santrofo wom ka kire wo ho se botai na nie etimeduru ho etimasem tiawa amede ma won se ma ho wankasa busa ho se mi wo aim e wa brabo emu ana woni bia na fe wa start pebi woni bi dia na che se akachi ti pebi woni emu a pebi dia wo ye bia mu na wo se unya aim wo se unya botai anti wo ye sa dia na ebeboa ema abrabo no awie peye akonanim da se mafutuo ketewesi watie na wo de beye adwuma me so me de beye adwuma na ama o man Ghana nchekere no aye mre ama ye nyina da se DJ Shabo odono de tientinsi mu ha Okay, tiabusia ya beko akodum so ketekete akono an kakraba nansa ne ya beko no ho mamenka cho se ne counselors colon no
Topic ya da pono so. Tiawa. I was say Bema one na ware, Bema ne na twempena ejai. Ya, yase aware ho ade ba ko na timiti ntam se nipa na fa wachi na wache no. Wache no, muntam atete okọ. Okọ en wasan ba biem. Ye busa se yenje no, anasem yenje no. Aha. Should you take back a cheating ex? That's Ramati. Hey, how do you better? Ha, and so as I got many. Hey, Jana, somewhere down Promotional no Yakoba, Yene counselor Edwin Boahin. At chase assembly home come what 3 or 4. Maybe I want so be obi tat house see me no ka say. O ex bi ade na ja wo cheat ya wo chire no wo woni na titim or ba or the full pressure na eba. Jenwana so menje no. Sanko for so no ma shada was gentia da ne so sisi ana so. Say no cry ye behwe. Okay, minu an natural minu water basisia. Wububa, Jansiativo! You and Penfose at Benya Tibetia, Ekinigeni ho, Nanyansaninsu, Yabunube, Yankanasem, Anunti, Ahenkan 93.3 FM, Memini de Bia, and Umrenon son Ekopim no tree, Shia, or Hineba, Osu, Ankuma, and Kwame Asante, Wamra, Omadia Konya Kassiana, Omode, a Bebu Jumedie Ebro, Sawo and Potamuha, now Betty Mebuba, Brian Kain 93.3 FM, Nabet Raw Cratchy Powers, Ewa Abeboom, Sansan Penfoka, 20. Yano Musanania Fagin, Kusianya Fufu and Kubedi, Nancy Wedro and Uncle Boom, Yano Miss Ububa, Yansiatibo, Memini de Bia, and Umrenon son Copim no watch, Case Cruise. Kwekwe brabeshe ene party amekọ no abrochin so ne de serve me o de hwe ne bottle ni kra me Hey, Uja. Wait, I'm not coming no water. Ah, now what can I'm not coming no water. Ghana Hayani, you know. Now, or say, so Pamude Pona, a Ghana commercial bank, car park on one, and a dish and mupe. I want Safu, and unti, sop and do what Saudi year would be a wedding. Aberdeen tour, party, so no more fear, and I do my dear beer. The patch of 0249 680 213 and a 0500 231 091. Ah, in so near then and packaging so FSA. And natural mineral water. Natural. FDA, Adia to say a year. Classic ointment aye bio chromo half wapa na dodo noa ehunama toso fefefe. Classic ointment said you see a namuno se ka se ye ka ho asoma ka de ba chi ni nwie ye kan fa manfo no won mo ya so mre ko pa bie de se ekro de na gu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ. Classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ. Ointment near powerful pa. She ingredients ya wode ye classic ointment no ebi ni aloe vera, papaya, petroleum jelly, cassia alata. Honam na ni bia ekro pimples. Eyam ana propro aguo no. Eno an se anopane nwumre bia wadware wie no. Wode classic ointment no bi ebesere mu. Na be hu say yes, ointment papa bi o baby. Me the classic ointment esiesie me ho ama agye me say enye nanso pharmacies, chemical ne herbal shops. And titru, wohene na herbal koforidua. Frisia baako and Sons Kumasi Edu Urepash Heba Okaishi Accra Netufo so afre 0544 791 600 and 0500 799 833. FDA agye edwedi nkrato yato. Baya. Yes, Kwame. Me say, I know big man capsules are what the man. My boy, you man passwama. May you come for me, say. Big man capsules, no. What do you do 3 points one parcel? And ya grow, ya. Semi catch you. Big man capsules, dear, a year do pa. A year member who do me ye titru. And a bema why ye mirror one parcel. Bear man whom come was and in Yenisi ya. Nakai say do pay a ye fine care limited. Omudik bedema garlic mixture. And
any big man capsules abedwa so na kaise bedema garlic mixture no ye dupo edro no sa stroke yade diabetes pressure obi a moja ntimi ndi ne mu afrisa ne yie de woyɛ titiriti ne wanya akoma yade ne ne bo hyehye no ye ne tiri mo hyehye no ene ne wo so opese ne so tie bedema garlic mixture no besane nya ne wanyina ma no bedema garlic mixture eye the only mixture prakase wom obenye nnuro yi bi ato e wo pharmacies drugstore any herbal shops nyina Achim Oda Ubenya Biwo, Oda Pharmacy, Nanachumesi Drugstore, Kenop Pharmacy, Ofaya Drugstore, Amorpho Drugstore, Walgreen Pharmacy, Achim Swedro, Nanachumesi Herbal Shop. To phone fresh 0248 288 788. With the Magalic Mixture, any big man capsules, Edu Panunie. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be and what day immune system or Yankopon, and your ready pedian Musamaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a man for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini D and a honka. No, Yamwa suing no, a boy who buying every home. And now one pa, one Yarwana dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and more who are deep pinty. Ya woman timpose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you may move Bia Yato in row, at to form fresh 0246 20 8496. Imbusaba Mesa, police in no Edrono. Eura, me pacho brana me shade wo bagi. Bra, aden, and then subiem. Hey, time heba me share me can say yi ba queen, and we me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia chimi ni me fear for enya dia ba ko ebeso yen. We dia udi se ofani nyina. Time heba me sha me kasa me di one dance ya heaven and ede me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, die nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afro die o ma akwada nofo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba misha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. Pacific Mars Enterprise. Amazing Grace. Yedi abrochaba Ghana. Wasesemu kura. Akofa niema wuduo pe. Edi efia brochiraba. Edi na wo pesa woto. Say brand new. Ana say home use. Say stuffing chair, sofa chair, dining chair, office chair, wheelchair, outdoor chair. Eni nkonya wudu edi ha nyina. Say center table, glass, ana say wooden table. Yetunto musical instrument awuduo, pumping machine, hand dryer, yetunto microwaves, toaster, electric iron, and fe washing bowls awuduo. Ayedima hairdressers, whoop fan edi above them. Afe TV no, yetunto inches awuduo nyina bi we yaso ye. Na yen ironing board no, eye casual bakope, woolen carpet, and afe shovels nyina. Yakofo original tenter, yetafre tapoli ni biaba, enunti sa opedia rente, ubi yaso ya. Wobenye biato Pacific Mars Enterprise. Esantonto bags awuduo nyina bi, traveling bags, anasa school bag, baby scooters so ya wonye jira na so gym instructors, ya the gym machines apapa e de fe abrochiaba. Pacific Mars Enterprise. Se wo free akimoda na wo koso adura, coupon checkpoint one more ene ye wo frɛ yɛn 0547 716580 and 0542 308730. Pacific Mars Enterprise. Ebubronkosia adie be insider. Mido, asa na de fia e hrampa o. Ha, eye ban 20 ena ma efia ehwehwe hwamsa no. Eno so ye supira na. Eye JA ban ni na call limit.
Limited. And one more this and your way in our bed just so. And you no quampo na wo me do so to one mono. And your money say baby. Hey, near me bit to set down there. Pine and I'm saying what then your men yet to say wine. And your paras when one and me this year. Medo, me fan feature up to be the knee nefro. Na a dear bad dinner would I will rap to be easy. Eya kasha no na me de atu apopo bi bre nyina se no bia papa pata susu nyina so atese wine no nan say our one in empire hu our wo bia wo fie ha bi me de tawo eya JA Biny snake reparent na me de atu o ma sesa no eh anu o mo wo niema papa ban liquid soap na se wo didi wi amede ma wo horo wo say hu ana ai enu aso na me de wo horo ncha si mu nyina da ene we die me di adanse a kira mansan fa no mo wo JA Biny wo mo nioma no wo benya bi ato wo kuma se takra de tamale ho sunya ne nkokọ wabu ase boga odan Ghana Commercial Bank enedi enemuhye se wo pani do so pomu atu a wo benya bi ewo Kasua Winneba Road ho ankasa na factory no esie ba me number no na mfa nkoma ko nyima no no nso from 0242 771 650 and 0247 576 643 me dofo na nso mo din ni body say eye JA Biny and Co Limited me drew ho sesia. The Mid-Morning Show. The Mid-Morning Show. Have a blessed day. Yada wasi se watchen yen yakodum so no ba yetie simu biom ege mid morning na juma ena wasogu so wutie ena ye odo da just Thursday bia yedi odo mu komo ye ko ba ye adwuma ni nyina ka ho afie ndwo ye dan ye adwuma ni ye now we be Ahenkan Chowe Color Studio and Digital Embroidery. They say why na nyina yakọ ne yakọ da biti afia twa mu abesi sabre yes sign e why ne yatwa photo no say why na utwa photo no say yes chizraw hwena no da de bia me di hwi mu ready almost na hemfa na kwatwa picture na city ba bia me da bia me twa picture mu nim Color Studio and Digital Embroidery. Mr. Fosunsu na nimu te papa ti picture no twa say crack na lighty I just say zero enti wedding photography birthday photography studio na fe ope blue ani asesa ope wedding asesa pictures framing who's a picture boy say u frame oto ahwehwem na ye kama passport pictures ni na down woye obetwa kama obi was a passport picture de anya fe wan na ka kiro what try Color Studio ene ekoho embroidery ho ade yo bi so te se bia wo school atade wahu ya badge no na se crest no
edi atuma ma wo mu ye ni na bi asori la course na pese mu ye mu embroidery school la course embroidery first hour na no amekọ holu say na first hour de bi no mo ye na ne fe pa aposi fo nyina de wo mu uniform kọ hokọ ye embroidery gum eche mu embroidery ni nyina enti u birthday na ba no kọ ho videos wo mu nim twa papa onom ewo Liberty Transport opposite Kenap Pharmacy. And into your 0245 276 638 0245 276 638 Color Studio and Digital Embroidery. Now we try photo no ya check it apomode ama J Herbal Clinic no so udru ho no mo ultrasound ultra modern scan machine papa bi wo ho ahu etimi hwehwe obra buo mu kidney hwehwe de akwaso wo zigizagam emo mo pe eno adro edema ho wo se yade bu ahinta o nipadua nim tiase yade to machine so ye pedro de ma ho laboratory service ye hwehwe ojunso mu se bi wagya na mu ne hu yade tete wo nyom ye ma massage ye massage o ma wan say yes quantum detector papa bi there's a recruitment de bi go hopa wo mo adidi djuma wo enti yade bi to say infertility, typhoid, ulcer, prostate enlargement, syphilis, hypertension, hepatitis B and C, kidney yade, menstrual problems, diabetes, gono wo to asie te e the amount 0245 0248 778 40 02448 778 40 and 0205 045 665. Nani ama J for ntwetwe nkomo wire resafie ene ama J Herbal Clinic. Na abusuan ebi atikam na wo tapo na se ya tie juma. Emesra check engine e wom no. Ko kana ya wo service no. Seahorse engine oil. Aba MSSA private cars, commercial cars, heavy duty trucks in that. Oh, and your mother the dem. Seahorse engine oil no e papa. With the good kind matum say yes. Kana den ho. Enya bia. With the good one spark ya tanya prum. Vroom. Neko. Seahorse engine oil. Moto for sunyusu bi. Pragia bobo ya munyina munyusu. Seahorse special 40. Upe bi atofa number 0244 577 559 and 0240 800 007 0240 800 007 Ebwapa amaka no ejeso kama Imbus heba mesade ye busu o ti unsu boost to be immune system ni ye weak ya yade bia akwu abakra wansa etimisra oba be ma boost to immune system no Imbus heba mesha number 1 immune booster Whoa. Entino onse ewiase nyankopon na ehye da body no wode asrafo sojafo mema bi kantinkafo bi agu nipadua nim ya wo mo ho ade an mutimi kutia yade bia enti se wo asrafo mema ma no ma ye week ya pompo kra na wo sabo yade bia na ayew eyam nyina na atototo ho sanse immune system ye weak enti boost no na nkutia yade ahodro nyina Ubenya bi ato ewo chese baby eton adro bia imbuzi anim omanya ne ache posini na ye ntini asam nane se posini na dro upendo so pom question and sembisa bi frame 0246 208 496 and 0540 710 113 0540 710 113 Impulse Herbal Measure Posini no Adrono
Internet topic na me catch you wono. Say woni obi atwempena pe woni obi aware agyae. Wose yenya aware atwempena. Wo mo timi kasa asem ne bi. Aware atwempena de ada papa. Se de se nye de. Ye be so counselor no wa chechim. Ntianche bia be free counselor. Ye na twetwe nko wanti won so obetimi e de waje nchaba. O question bi won mo abisa 0594 841 044 0594 841 044. YouTube ni Facebook see a stream live. Oh, ready. Shabo nyumi ya wubwe. Mama ko palanga jwa bio. Nso ka me ya kwada pa. Kwada ketu a me bo me bra. Enyumi twetwemia wakope alanga jwa bi. Odo nyede. Odo enyede. Ede omo se ada papa. Ana mi so maso bi ahwe me hu se Yesu Kristo mu do ede. Kwabna kwasi cry ndo so odo ede. Kwabna na ni jido ho rough. Kwabna kwasi efo gbotogbe. Onu mo twa be ikiri abuji to di one door. Ekun ba akope. Akwa no po pe odo no. Nyi odo a. So kwabra bet na hanu mo na wa hromia ahu. Ba dia me spell. Okay, can some sa kwabna andra hwe de odi ye me ba me kan hwe. Kwabna nia fetire de ho pa kontase kan jedin chese. Wodi aje ba no abetre po me. Kwabna kosti ni nua ba Stephanie esiedua oba tuntum na owabotre se. Oh rade obeme wenya oba pa owabotra mame owabotra se. Wenya bema so kama nyankopon yese wo twen no a wo hyewa ni monyam na ade bi ode bema bia wo twen no a ade ode bema ne ye kama chimato bia ni ho enti wo hwe ase adu akun a wo be ware ni se ya chimato bia ni ho fe pa ono so di odra David enti Stephanie and David words Stephanie nyame adoma enti amwa hotel achem da 9 am gain DNS forever 2022. You get it? If you don't get it, forget about it. Enti yenya ya ba kwabna kwasti akontase kan wo begina enti wo to atade esesi abeka sei na tade a wo be hye yina wo ye hu arrangement one ne sister kwabasa enti nyame adoma Saturday yina ye beba enti amwa hotel na ya be chiani ODI electronics semen control set TV, fridge, deep freezers, gas cookers, blenders, kettles, washing machines, otombi. And until brabejo dear price in the form. Eda for me now ye day. Ahenkan 93.3 FM has say. Enti Ahenkan 93.3 FM ha na beta wo de unchimi mba na pe ensem bia busan so afre ODI electronics I was 0550 900600 0550 900600. Sama mia mi day same pamengwen bre sama mia mi day same pamengwen Internet counselors column ye bisa unse na your don kwan tie nyuma ye bo shabo boya o don kwan
Nti ye nche bia ye beko ye ne counselor kwetwetwe enkomo. Enyum ya mo bia ka ka ni o ma bi. Etiabusia mumayenko ahomane so ne ne counselor Boahin Edwin enkotwetwe komo. The topic ne say, should I take back my cheating ex? Bema me ne no atwempene twam wo akofa oba kofa bema na meja no. Bones wo ba no eba more than 9 or start your na ma min su nyo mama. Oh na onyoma nyefi. Oh ka me be yes stew chef fridge mama. Obi a my ware jaye no wa wokọ no ansa bade me na nya aduane ma na min senior ma. Jenu anase menje no anase nyamisi ya nodo ya hunti no se wo udo no back ana yanko cancer no onde wakwadrim ti onimsam ni nyina won kyerɛkyerɛ mu na afei bibia anya kama ema cancer pa cha otimi nka enana pe ya machi o ya obi ade cancer cancer ba makwabna kwasi nyamisa ne aka ya obi ade die kwabna kwasi ti ho sre Ai sisi ade kwabna jayo Saturday ya ni nua ba ware nti na ne kontase kan no o ya ma me obeti aka kire o me ma me Kansla ba chana pomboko na me adon de aboko na mo so yanso ye hu ye pa kansla na ena se woda pono so se ebia ne obi na tie bibia kama wafa wachi ena se wafa machi mitimi ene wontena biem ti ko nipa no wapam no okọ wo samba jeno na mo sansie siasam no mo tena biem ana okay mami afia me da se pa na no pe mami ni kanchia atifo na me ma obi akwaba you know ayana edu ya wadase ya me taje pa because yesua enyoma bebre ye ma ye ho akonya e ma yesua enyoma bebre na ne me kanese me nim last week ne me kan me ma e ho asem na this week na kaye e ma no ba bibinti ye dia hye fridge kakra aye next week ni se nyame ya adoma ye be ka e ma no so oba no pese ojawa na oba no no wa kwa be fa so wa obi hunu no menim se tifo mfanche next week no ye be kosa topic ni so good na ne awo ka ho asem sisi a mama afia ade ba ko mi se akoma ho asem ene ye di agro ana se ye ka ho asem sisi a ade e fe na akoma so de ye nyoma bebre enti se tifo tie mi na no pe a se me ne watna na se bibinti ye ni ho biu ana se na woken wachiti famachi enti wa famachi no ye busa se mensa nyi wuntumu biu ana ma menji wuntumu biu ma me fia me hye me nkomo na se eya wade a ene ya ware ene oba ana bema afa okunu achi ana wafa oyire achi ena bible ka se ana se oyire no popa enka ware ne begu but oyire ana okun pa ono abetime ne kun asa ana ne yire asa atene biu eho eye ba kono na yensamra yempina twinmu na problem no ewo na isi ane dia ne ka se wafa na chi no ba ko hwemu ni na no ne de yenkomodi ni na ko wi se eye ennemu mame fi ampacho watemase ennemu na de bia ye tade ni na kokokokokoko a ono ye de ba kopem ni na ne se wafa machi nko ane ne se woni ma no se bi aton se di ewo mpem be de menka ne sa good eti de wo mu ni se ye ka ne sa se
wafa obi achi a enye se de enam kura anaze enam pe na obetimi afa obi achi ni na de me kan se me ne wona ti a odo ana empena twen mu no eye wo time enyoma bebree minim de wi ameput but time resources energy enyoma bebree wo ho a ema odo no ana empena twen eso ani enti se me ne wo ti na se sa ade na ese nka mepe na mensaka umre bibia usika obibia kese ekoso wo mpena twembia eye mepe na ese nka mensaka na se wa amfa mame na se ofa machi start se odi ma obi fofora ene ho ne ye ka se wa fa machi edi se tefo tiemi a enye se bia enemu pe na ye be ka se wa fa na chi se wa ko dabi but se na me ne wo tie no I was saying, come on and come here, number one. Their mom says, say no, Okoya Sadi and listening to me no one to Nebio. Oh, Baba, come in you to man, mammy you too. Now, said, may come in some say, and I may bass me say, a year and no, and now far with here. So I call for Baba phone to say, on any net, and I walk watching on our own penny baby, and I said, what they net once and now what they can't hear. Because me, we said, if we say, sebe mplatwe na wo twe no ya ye wo hwade na se yenye wo hwade a empanifo emre mu meka bi ma me se yenye wo hwade ade na ama ho kwampo na be ma ne woda a ene no wakofa oba afoforo a wo de wo twe hu ayi se ene matwe wo ntiko in the first place mplatwe mu no enam enna anase enam asem enka mplatwe ho ma me dwamba cho wo die me pa tio pa yes atefo ntie mi no mu ntie ni mplatwe mu and no wasem enkam obi was o me cafe and I may say and that be say warrior me debi me straight for a benefit anymore na nanom be ka che the debi imesuma mesum etre me say that no it is prohibited basre sumum pene say oni oba atwempena oni ni bedi kai a kompemu ansa na wakoye ne ho ade e na counselor one efuani a na so wan we wani ni enne ene ti ne wo se be nyame di nimdi amankofo a se ye ko hospital na se problem wo ho a omu betumi di akire se ababa wo ana abranti ya wo de ne ko ware awo mu be ye den obeka kirew obemu hu ansampo na wawuram nyame onye ne bibia kwa enti na odi nyansa ne nimdi amayen se bibia mu no ye benya solution enti enye no na mama afia se ukoye saa so a enu na se unyem na na aha se ne se unyem na ansa na won se obewo na won wo aha eti na tintini ni tete na ne se ene ye ntwa so enem wasem no de empena twi mu enim it is neither here or there de bia me kasa se mu se uni oba da ema oba na ni kata ema be me na ni bie but then that from a church sense se woni oba e twempena na won ne da oba na ni kata na be ma no ani abi enunti ene woni be ba ho so no na se na ni abi enti no wode nam no wode fa ha nti ya ka se emema de omo de empena twen ne emema na ye sa de dabi e won nsu so enunti na etoda dabi aya wo na se obo ho modin se obema brantie no atena won nchen na de American say mama afia mawie enemu de no na se me ka ne se enemu de ne de ye ka se enye right say mpo ne dampo na ansa na mafo wachi no akwachi ne de a ene ye mrada other one time ne nyoma bebre wo ni sube mi nti ne ma yes but me nko ho ene but de American say nipa na ofa wachi no so de usana wo kan e say wo se wo ba me mesi nyoma ma wonye say eya kuma mu asem aya kuma mu asem enti wa saade na to a abrante na baba wa ne pese wo ba no e se wo na wudi kan tena se atwine kwa kire yie se wa kuma no pe bi odi ko duye no kuma na kwanya bi so omra e be boa wo kuma na kwanya se usane ne be toa so a e be boa wo eye mu bajo kaza mi ti o na obeda hu sa asumasi wo be enya revenge kranti anase bibi but afri it is any wo ka say enya revenge na adventi we say wo ba no say wo ba say x say wo ba na wo say metum no aha
Into a hole, it takes 2 to 5. Nipa mienu, and then a ma in the first place crying because ebi anya preko pen o fitika say or forward. Sena mekani see you nem one sem na to nchen a ebia wada agye no wo prefer nchen na wonya wada agye a no wo prefer nchen so ba opeso oni ni dim ko opeso oni ni chen ono na brabo ma na wo brabo mu nkomo opeso obi bi nyoma ni be opeso sen nyoma be bre free nchen but na wo ne sa konya no de bia ma ye busy ene de bia me nyese ene de bia me bompaye ene de bia enti na wo nya sa de ni free nchen se ne pena no ma ono wo hyehyɛ awade bacha what ma say ha it is sad no ene ma ne ba sad ya bisa no ana say na wo ken we say why what be your person we gini to ma na person be gini atum bi but bisa ne say enti de ne ma ne ba wo yes sad ye we eno no ba be tire mu say ko de me person me te say e bronsam sabre me no ka say bronsam anaju no ye ni nyuma ni na ye wada pen baby ada wada o gina ho me it mean me te say e bronsam ene de ene ntie na sem ne kura but mani me bienti a e ma ne fa wachi nti se na me kan ni na ba be gina wo so nti wo see wenti na e ma ne yes sa wenti na ma ne yes sa wenti na ma ne yes sa dia e ho na wo betena se aka chon se oh ene se sa sem wenti dia me ma ne second chance na se sa sem wenti na o kan sa dia me ma ne second chance na ebia opo adwuma obeto wa edem no woni oba egina phone so obon komo sa obaye obehu tete woni ne yes ema ana mema yeni na san kumtwene ye twepa eje nunti se woni ne ho adaje dia eno no so hwe obi a ono so benya no ho adaje but wo behu ye no wo se me ne wontina biu me ne woni twaka bia biu fine it is a watching dia ono de wantumi anya ne die na nhie na wache no wo so ne ntina bi but wo so wo ba dia you heard the level of trust ebia genuinely tena me kan ebia na then ipa ne de wa na den say de obeya na obeye eti wache no I am pa but de mi busa ne say o man akwanya say onfo wakoma emedia gro biewa na eti remedy de kan wasem no remedy ni na ne say o hwe atna se access hu yie say abranti ade a o yie be mana kwanya say onsa mre biewa e ba ko wie sei if you say one we didn't trust you e bia uhu ba ko ofun so uhu ba ko ba bi wakohia ne ba bi wo bisa no ninna wo didn't trust you e na nyame ye watom e na wo kopie ne so ana bibi pisi na uhu say anu ani sister bra ya tinton tan e na say wo hu say wo ko ye na wakopem into wo sa ba e say gidie ni na hayira no kure ni na hayira it is a bisa say one tnase no analyze who ye assess who ye no ba no de say na wokan but onwoma no me mesima enyume de onya hwea gumikaka ne monkomo one hweye say wasa ba wa abrabo mu biu because say na wokan oba ye no wo so onye wadwen say obebusa ne bibia like na principle ko kasi ma ji watumi say ane dia mamefia any wo asudi papa in the first place ade ba ko be ba nipa no yes and trim say okra say wolf mamefia but what yes what say wolf because me calling na me ya ko di mi say mu ni na me ba ye what's ajime na counselor Pacho na counselor ya do baby van say ya accept ni pa na back ya man second chance no second chance na man ni bitimi ka say na compensate me enya what's mo bokra compensate me for no what's mo bokra enenka manenka compensate me no what's mo bo minim say bia waware wo no ena bia ya simpanifu anim ne asem na companifu anim ne bia ya o so de wo ye de ya oba na ji watman nti wo de pata no ene de ho de ana efe e de nunyam o kire se oba no ubunu na mpratwe mu wo be ka kire ne se compensate me they say ofa mienu a wo se de be ba ne se compensate me it no ofa compensation ho adwene
it will manage the chance for him or her to continue. And platinum crown all the compensation they shall say. Debbie. And then dear, it is an American or compensate you. Check one with an here, one carry, one to me and near, one to me and question, one to me and fana. One man who say a dear or yeah, no. Say, then a more no, so yes, I'm a one, nothing as I say, now 50 years compensate to me. About Bobbesia at the Abro. The next time, crowd do a command the fashion. William Crabbe show because on the a coba a compensation patamian, a patami. A patan, a patami. Again, my main cost naming Nami and Patahu, Sikana, Patahu, your man go. Yes. It is a Akuma dear way I friend or Donny dear. Say, true sample pencil, we are the Biantina make us say, when you want to trade. Now, Unyamia wa dom wo red flag ba say abranti anababa wa we ban say na e wo no ho no wa nyamia wa dom no we you afiri ba ko no so wo ba na so man second chance mesre fani ko school pa yes but in American unkwanko ye muni na no e to da na akoye enam asemu na de bia di adwini na akoso but en sese ho pene di adwini na akọ no one that so for crown of Pakra, after phone club is the what to send crowd need that. It is in Yamia, what don't know, be no much. And I will that's a one boy and a choir. And to say what one now, oh, yes, come on, won't pay. One samra and some for media brodia, a mafia, and a told you why. Not counsel, dear background to crana. Nipa wouldn't in tomatity. Then a back count. Say, mammy, son, go back. Eh, dear Ben, I have forces Ben. Nippon, and yes, I'm good to her. And the men never come and do some miss Uncle. Good. The idea about what they be a mechanic. Nipper be a wooden we are to be or Namobia. A what dear son won't be anywhere as I see we so. Be or Namobia, what dear son, a dance one, one also your wine. And that won't put Obia is unique. And see, Sadia need dinner cheap. Sadia no dinner. My maybe also bit me catch us. Many a brand TV China, and your master to say Basa. Ababa, we will my brabumwa, when you're to me cosso. Maybe be yes, Obiane a dear dinner cheer, a quay, and as a one in a tear, like a ma. And Yoma and as a main cancer to be big dinner cheer, unique about the person, a dance one of them. It is sometimes send me panel of free wa brabumwa. Ebiana ayen en komo, Ebiana in Sika, Ebiana in Nimbia, Ebiana the rear of the Tony Yoma, Ebiana Sabi, like you will Yoma be brave when Sabin a dressing Pokram Pona will come once me, yes. And she said, Sabi any free war. I thought that within some time, no, Ubuntu I say, ho kakra, abawa brabon, I say, tokro kakra, abedawa brabon, eti, and I'm okay. Unya, and I didn't say what to one, yeah, me call ya, no, say, send a shen, we shen, me who the way I'm in can, but not all that latest go. Yes, shen, is kakoko. Sir, into with the minya, quenyana, kamesa, go back, because no, say, I had a PhD, me disc a crash, and me buy no. Me dear, who fair crash, and say, me be, maybe a Kelly Utumika sounds so, me buffum them, but I can only be on Pecasa, but only the medis in Munkra or Jimmy Toons are. And you said, no, that dear potain, a ma. Now with the penna seminal, and a casa or donna now with the donos, I dear back penna now with the tone. I era a dusha no consider. Ah, well, Mamma Cosa, Mamma Corres, Minko Pacho, to be any Jimia too, because Ababa women in a tonight, no. The woman say, but no, say, Masumu Jume. You say, Masumu Jume. You said, no, you mean dear or Casa Tremia. You say, Macuma, but no one Casa, Nimebu. It will be any dinner cheat. My nephew, no, a toda. Say, ye, Sanko, for no, my imagine said, Debbie. Omo de enye no krebi no mo pedi oboa o hye da obe no betuma be su abekoto anim apachew emunimuni aye bibia bi ma me afia sankofo ne de
me many matter. Yes, but obi a genuinely all but say we dear me no me ho na me pese me back. And non just oba ya wo di na tumu se ne me kan no fa kosuku mani hu se wo di ni kosuku na se be e ma ne me ma ya ba ye fododo fa ni kosuku e ma ni na nko gina se se wo se won ko fa be ma bia bi ona oba bia bi e ne mo se ma na de bia di ati ko gina so but enye ne mo asem nko na wo fo ware fa ni kosuku one ne tena ye o musa of da kokura da se na wabrabo mu kura ise den na person de wabrabo ye okwa adwuma ba ye te sen den na ekoso wa onye bi kura da na se nyame aboa no wayi wafiri mu na wo ba me se fa ni kosuku ma ni hu se tesa bra ise wo hu nyansa woni wo hu nyoma bebre ni so come back na nyasa come back taw ebi obekun ebi a oba bekun first one year wo sa usu ya tantanta broken heart on not 5 years on him and never ban so no money broken heart na baba wa ya tantan na branch ya tantan wo bodam fa ho na so nyame ya wadun wa yi wa firi wo sa ya kama wo ba trasa kame du ho yawo Kame du ya pa ho yawo papa sa se mo de bi ba manim sa me fa nipa no ho nche se tra na me questions kra abrantie kra na baba wa kro no so bi me nim se me de number ni tudwa so bi di bibi sa ba wanim judgment we de nka munyai ma me na sa abrantie kra wo yes na baba wa ya wo yes no kamia me fani ko school no mu de wi akoma mu nsem etie cause e big ya de ahodo a e bon krofo owu ankofo ewu just because of abrantie bia na baba wa bia one ne akọ empratwe ma wo de na sim anase